Pozdrav u ovom videu dobija Antonella Radman. Ako ste novi na kanalu i želite pozdrav u sljedećem videu, subscribe-te se na kanal i u komentaru napišite hashtag jesam. Također joinajte Discord server od mene i Yukija, link je u opisu, a sada krenimo u video. Upravo sam odgledao video Dobar Olexa gdje je objašnjavao zašto mu je Dragon Ball Super serijal loš i u jednom dijelu je spomenuo da mu se ne sviđa to što je Broly u novom filmu sustigao Super Saiyan Blue formu. I to mi je dalo odličnu ideju za ovaj video. Kako je Broly nadmašio Super Saiyan Blue? Znamo da je Broly poseban i da se rodio sa tom legendarnom sposobnosti sa kojom njegov power level sam po sebi je ogroman. Ali kako je to svejedno moglo nadmašiti God Ki koji trenutno pliva u Goku i Vegeti? Goku i Vegeta su posvetili živote treningu i tome da postanu što jači, dok je Broly praktički samo došao na zemlju i počeo se boriti, već je bio u rangu sa njima i njihovim formama. No to ima veoma jednostavan odgovor. Ono što čini drugačije Goku i Vegetu od Brolya je to što je Broly rođen kao legendarni Saiyan. Šta to znači? I umjesto da je poprilično snažniji od prosječnih Saiyana, Broly ima sposobnost da uđe u formu zvanu Legendary Super Saiyan, forma koja je objašnjena kao transformacija od Zarua, samo što vam se oblik ne promijeni u ogromnog majmuna. To Brolyu daje 10 puta jači power level, ali to i dalje nije dovoljno da nadmaši God Ki. Ali tajna Brolyjeve moći je to što on što se više bori, to više postaje jači. Moć mu daje njegova ljutnja, tako da njegova snaga ovisi o tome kako se osjeća. Što je ljući, to je praktički više jači. Šta mislite o ovome? Da li se slažete? Napišite u komentare, a mi se vidimo u sljedećem videu.